Isikhathi njengamanje imzuzu ishumi nomuvo emva kwehora leshumi nomuvo ekuseni. Phinde ngikubingelele emlaleli wami mawukuthi wena uphuma enkonzweni kumbe usanda ukuvuka. Uyaqala nje ukuhlangana nathi namhlanje ukhozi lolu olilalele ngalesi sikhathi uhlelo eshilo endaweni yokuthandaza, endaweni yokunikela, endaweni yokucela, endaweni yezimpendulo. Sihleli nawe uhleli nami, igama lami nginguzanele wakambokazi, umbelethisi wamaphupho, njalo ngesonto ngo9 kuyoshaya u12. Kodwa ke kuyaye ukuthi mangabe sithi 11 o'clock ngiyazi ukuthi nonke nisuke senihleli nilindile ukuzwa ukuthi namhlanje ubani ozosikhuthaza. Sizolalela uhambo lukabani la suke sesithi khona uhambo noNkulunkulu. Namhlanje ke akukho okuhlukile, ayi njenganjalo lukhona uhambo noNkulunkulu. Sithelekile naye lensizwa uMr Ukhozi namhlanje. Khona lo Mr akaba uyena ngazi uMr bani, kodwa namhlanje sizomgcoba be uMr Eshilo usekhona. Ngiyathula ke la, ngiyethula isihambeli sethu sanamhlanje lapho ekhaya. Ngikholwa ukuthi ulindile, ngishilo ngathi aningibizeleni omalumo ankela, ningibizeleni abantu abasha abafana, aningibizeleni nalabo abadinwa kakhulu kunathi sonke umuzi umuntu esethi ngcono ngamane ngiboshwe mina. Aningibizele bona nibasondeze, nibize nje insizwa zonke isondele, ningayishine intokazi zisondele kakhulukazi kodwa abantu abasha namhlanje nabo abadala ngiyabacela ukuthi babe khona. Bebembiza ngo Kingpin, bebembiza ngo Mastermind, bembiza ngongqondongqondo wama heist, ungqondongqondo wokushaya kweimoto zemali, ungqondongqondo uthi uma ngabe xonxa athi waqala ukuphatha impahla enkulu, umshini omkhulu, uzoyichazela yena ukuthi umshini muni lo, eneminyaka engu15 nje kuphela. Kodwa namhlanje simlanda impilo yakhe eseyiguqulile ngoba somandla uyama nomuntu. Uyena namhlanje ukhuthaza abanye abantu ukuthi baphume ezintweni ezinobugebengu. Uyena namhlanje osesiza abanye abaphuma emajele, abanika ithuba lokuxoxa ngezimpilo zabo. Ngewaba usomabhizinisi namanje usawuyena, waba nezimoto, inqwaba yezimoto okwashabalala konke. Kodwa ke namhlanje simlanda la estudio azositshela ukuthi uzubizwa ngongqondongqondo nje kwakwenzekeni. Emakhaya ngethula la insizwa uThemba wakalukhele abamazi ngelika Skeem GP. Siyakubingelela futhi, siyakubingelela Nzimande. Amen. Siyajabula kuba nawe namhlanje. Ayibonga imvana. Thank you so much, ngiyabonga. Siyajabula kakhulu kuba nawe namhlanje. Ngiyazibongela. Abalaleli bethu balinde ngabovu, ngikutshelile kufika ngathi bathe bacela uthi nje kancane ubakhulumele neSpitori. Ngibabuzela lapha ku Facebook. Ngifuna ukuqala lana weSkeem GP ukuthi kunabantu abaningi awukuyaye ukuthi emakhaya uma ngabe kuyixoxelwa nje umuntu abone ukuthi ngiphakama kakhulu uma ngikhuluma ngejele. Umuzwe sethi umuntu mina ngilisaba ijele, ngilisaba ningibheke kahle. Omunye athi ngingamane ngiboshwe mina, ngingamane ngiboshwe mina mejabule. Imnandi yini impilo yasejele? Ngimele kakhulu abalali emakhaya. Off. Yabona umuntu osho njalo, umuntu ongakaze ejele. Umuntu ongazi next nokuthi ukhuluma ngani. Ngiyayazi language bathi ngizokugwaza ngiyokudonsela ejele, ukhuluma into ongayazi. Imbudane ngihlale ngithi mina kula bafana abancane bakhuluma nabe ezikolweni ngithi for wena ukuthi ube unkosikazi wenye indoda ejele, chances are very real. So nongena uyitshela ukuthi no bengithi ngiyazi mawufika impilo ifika ikhambule ejele, because abantu abalaphana kulo 26 27 big 5 refo efforts amehlo abo abovu, they are burning with anger, bafuna nje umuntu abangamqeda, they want to devour anybody. So mawufika wena uhumble or ufika uphethwe ilento ekuphethe just because you are egoistic and boastful, the problem ukuthi uzolenda homunye umhlaba. So that is why bakhuluma ngeoffender population. So amagama ukhuluma ngabantu but umphakathi within umphakathi, because abantu abasejele basaboshwe bawumphakathi nabo self. Njengoba somphakathi la ngaphandle kunomphakathi ejele. Enye impilo le yana. No, enye impilo serious kakhulu. Khona izinto ezibalile la ubale 26 what 27 what Air Force yini leyo?
now lawo ama gangsters ngabe amagama pheqeleza abantu abaningi mangibabiza because ngine podcast enkulu kakhulu edila ngayo ishu eyibosha bayibiza ukuthi yimimoya yobumnyama. Those are forces of darkness. Abaningi ngeke bafike ba agree nami. Ngiyazi ngoba samajele bade indoda ngoba wena so uyile so uphunyukile, that's why so khuluma ngalendlela. So ama 26 nje number 1 kusho ukuthi kuumkhosi or umkhakha omunye we number yalo 26 bayibiza ngithi kunabonongoloza bathi abanye basempumalanga bathi abanye basentshonalanga. So lento bekuyilanguage ya device wakudala ngamanye amagama bebafuna ukuthi mabafuna ukudida amaphoyisa wasejele okanye ayiphathi ishaya emthetho bavele bakhulume le language. So le language nawo ngokwakha uyazi isuthi isiZulu lento isitswana lento yini isitsonga mara bayakhuluma. So nami ngokwami ngikhulele lokushini but mangifika bekuyimbudane ngithe mangizwa bathi wash impumalanga so angisa understand ngicabanga ukuthi indlela yokubulisa lo yokubingelela. So le language ayifuna umuntu odonywana bahlakaniphe kakhulu futhi. So mangithi mina umkhosi womnyama it's because into yakhona ihamba bese iba negazi ngaphakathi kumele kube khona ukuchithwa kwegazi. So it's either mawuzohamba uyogibela njengoba babona kupolitiki bafike bathi alright wena washisa izindle zingaka ayithi simthathe uma ke Mbokazi sesimnikeza le position ozu premier uMMC because washisa izindle zithe nona bayakubuza ugwaze abayingaki then kulawo you earn your stripes bafike bathi nangiseka ugeneral. So for you ukuthi ukhona ukuthi namhlanje kuthiwa ungubani or umsozi wayo khona ohleli laphana lento mangithi into enkulu kakhulu ifuna ukuthi ke si unpack because bane Bible yabo ingqeqe engcwele. So le Bible labo kulabo bafunda khona kuthiwa namhlanje kushawa uzanele Mbokazi and mawuya uyoshaya ikhanda mawushaya ikhanda mawubuya bafika bathi hayi no so in lama stripes awushaya ikhanda kuphela samaphoyisa ayabukela awugoqa izandla bashaya izandla bazokushaya izandla but okusalayo amaphoyisa aphethe amadonki piri bazo baqobile ngenduku. Sizobuyela ekuthena ufike kanjani ejele but ngifuna ukubuza njengoba uxoxa lesi sithombe osakhayo sokuthi kuyashawana kuyaliwa uyakwazi nokuthi abanye bagcine bedlwengulo lento kanti esizwa ngayo yokuthi ejele kuyohlumeleliswa izimilo correctional service kuze kuthiwe akuseyona iprison akuselona ijele sekuyindawo yokwakhiwa kabusha komuntu kuyiqinisa elingakanani lokho kukabili because angithi mangithi mina kukhona umbuso okhanya then khona umbuso wasebumnyameni wobumnyama. So mabathatha abantu bangena basejele abaningi bakhona kukhona abantu ngaphandle bavakashile ngizophinda futhi ngaphandle ama visitors. So bona impilo yangaphandle abayijwayelanga leni yenzayo namhlanje ukhozi FM akusimpilo yabaphila ejele ngaphakathi. So mawuthi kuyohlumuleliswa izimilo bayafika bona lento bayibiza ukuthi i-correctional services bese bathi bafuna ukuzokurehabilitate ba-change isimilo sakho ayikho into ye-rehabilitation ye-general offender population but lento into yomuntu oyi-1 ifana nensindiso. Insindiso it's not sexually transmitted when uyafika ume phambi komfundisi nebandla bakukhulekele mse okay chief uthini you understand ngeke ukuthi umake ngoba bekayidikoni bayi-elder bekayibishop bekayipriest or bekayipastor e-church nawe ucabanga ukuthi uyongena ngaye so uyazenzela. So indaba yokuthi bathi uzofika ungene ejele uphume kunenkulumo futhi mhlambe kufuna ngigcizelele kuyo bakhuluma ukuthi mawungena ejele uyograduate. I'm sure yazi ijele baluyiza ngedanyana bathi kusekhanye bathi kusemdiyadeni babuya bathi kuse university wabathi kuse university but labantwana benu babuya bangena bangazi nix mawufika ejele uphuma so 10 times 10. Remember kunamajaji ejele kunama lawyer ejele kunaba prophet ejele kunabafundisi nabathakathi futhi ejele phakathi. So umuntu makefika lapha uyayikhethela ukuthi okay yipi impilo yona engiyikhethela yona. So that's why ngithi self development akusinto ye general offender. Uyazi uthi uma ngabe ungena ejele ehlupha umuntu ubuya ese 10 times khona umzali osekhaya othi ingane mangabe ihlupha kumbe yenzani ithi ngcono uboshwe wena ngizomane ngikuyise ejele asenzi yini kahle masisho njalo ngoba umzali usuke ethi ngcono uyofunda uzoqaqeka ingqondo lapha ejele ngcono ngikubophe kuyi2 ukhona obuyayo uThemba Lukhele ubuyile uThemba Lukhele ubhale incwadi ejele mangifika ejele ngathi mina I'm going to change present time into the best time of my life but ke akubanga lula akubanga nje uhambo lolula mangifika ejele ngashintsha izinto ngashintsha isimo ijele ngaliphathisa isizo it's because I was very intentional. So kunabantu abakhona obaziyo head of prison engangihlala naye bathi uRanamani ayifika ithi Themba Lukhele ngiyawubona ukuthi very positive and ufuna ukuthi ushintshe yonke le offender population mara labantu bafana noSathane. uSathane is irredeemable ningamthandazela ni-million ngeke ashintshe. So bakhona abantu in life bazongena baphume banjalo kufana ukuthi lo khonkolo laphansi ungathela amanzi kuyoze kubuye uJesu bona ngeke bazobashintshe. So nejele
malikuthathile wafika wangena ngaphakathi so kunendlela zimbili it's either uya change wena ukuthi okay sengihambulile nama sengila ungalokuphika uthi ngafaka ubani whether bekuyi issue enkosikazi yakho or bekuyi culpable homicide washayisa umuntu ngemistake mawungaqala uaccept izinto ngeke ukhona ukuyishintsha and change and influence the future then the better because abantu abaningi bahlala but bafike babe ngathi bayidome esikolweni bakhohle ukuthi bazeleni lapha so inkinga manje sekuba ukuthi ufuna ukuphila enye impilo lapha phela khona ama Nike khona ama Louis Vuitton khona ama Gucci so mawubona zonke lento zama brand names uyakhohle ukuthi kumele ngibhante into engishaya isigwebo sami but instead mawufika uthola Skeem aba njoba sigundile inwele kuyakhathwa kuyatrimwa ama hairstyle khona nabo mama khona within a prison njoba ngishilo ukuthi khona ngisha abathakathi khona volunteer yena ngokwakhe athi ngiyangena yazi ngelinye ilanga futhi ngabona umhlolo ejele kwangela omunye umuntu wathi ngiyathengisa ngethendo umuntu kanti uthengisana sihleli thina wathi ngithengisa umgodo oshisayo ngithi mina ngikwenziwani manje makabuyele so wani ngangihleli naye uthi no ndoda awume kancane uyathengisa sifuna ukuthenga kanti uthengisani kaka wathi ngithengisa izinto ngathi yo whisky yani emunye umhlaba ngempela lo okhuluma ngayo Skeem tshela mina ufika kanjani ekubizweni ngongqondongqondo ngo-mastermind, ngo-kingpin. Sikufundile ngawe emaphepheni sabona ukuthi nangu ngqondongqondo okuthiwa alikho icala elikhulu elenzekayo elingenziwa ngobunyoninco lenziwa yilensizwa okuthiwa uThemba Lukhele. Ufika kanjani lapho? Yini lo wawuyenza? Yazi mama mbehlala athi ungazenza le kufihlakaleni mara ziyovela ekukhanyeni. So ngatry ngayo yonke indlela ukuthi engikwenzayo makungabonakali. So le ngenza ngaka left uright angaboni ukuthi ngenzeni. Kodwa ke uvela ufane nesidakwa. Isidakwa sicala sikhulumela phansi kene sesiculela phezulu asisazizwa. So into ye crime ungena kancane awuqali ngokuthi ungene deep so hambile bathi ujonge 10 million 20 million icala ngento encane from ukuthi bakuthume esitolo umntwana omncane njengoba ulalele mawucethile ungabuyi ne change ekhaya. So mawuzoba ungqondongqondo shuthi ngaqala nga perfect craft yami ngalendlela yokufihla ngangimuhle kakhulu ekufihleni ngoba ngangikwazi ukuthi ngenza izinto ngibuye ngisula umlomo ngifike ngihlala so uma wami bekahlala speak up lezi zinto in the spirit yazo umama benyembeza uma ubemkhuleka bekakhuleka kakhulu mama bekabona ukuthi into engahambi kahle but because ngikhuliswe kahle ngabe sesingeyikhethela so two things engihlale ngikhuluma ngazo life ini angeke uyikhethele ukuthi uzalwa ubani one number two ngeke uyikhethele ukuthi uzalelwa kuphi so inkinga yami indawo engazalelwa kuyo yaba neinfluence enkulu so abantu abaningi mhlamba ba understand whether ukwaceza whether ukuphi nendawo eKZN or usegoli kunenkinga e1 mina la ngizalwa khona ngazalwa ngesikhathi sepolitiki so ukuze ngigraduate ngingena kanje ngesikhathi sepolitiki so my house and my home was chosen as a base so nje lento ibonayo kulokuliwa left and right so between the IFP and the ANC bekuyi political violence then ekhaya ba decide ukuthi indlu yasekhaya ayikhethwe ibe ibase so wonke lama comrade ebewalwela amalungelo obewalwela ukuprotect umphakathi beba base ekhaya so uqala ke ukukhula kwami I used to spend many nights insuku eziningi kakhulu with more than 22 AK47 in one house. I was only 15 years of age. That's the beginning of my story. So yabona ukuthi kwenziwani manje. Lana there's a seed that's planted kunembewu ekhona. Mina ngihlelele in the wonderland. Ngimindele ibusiness yami. Someone uzodengla icarrot ufika ukuthi khali. So mangibuka mina ngithi no lento ngathi life. So ngabuza lo force oyi1 kulabantu ngathi man ngine desire yokuoperate lo machine wami lo. Wathi no awuze make ngifundisa for the first time ngadubula ngina 15 years of age ngeAK47 kanjalo ukuboshwa kwami ukuthi ngiexperience the cold jail cell I was 15 years of age ngoba ngathatha le AK now ngikhuluma nabantu abadala ukuthi ngikhuphuka ngomastermind ukuze ngifike la ngikhona sinabantwana izingane zethu zenza into ezifana thina so mama uyahlala phansi usizanele say lona mhlambi social media ne influence kuye kumele uvele ungene same time khona into engasahambi kahle once kwaba khona isign uNkulunkulu usebenza ngama signs thina as human beings we choose to ignore the signs so ama sign nempawu beyikhona ukuthi uThemba unalento yokuthi ngathi ngingacrossa ngeexile leso sikhathi isiphithiphithi ibullet ngapha emngadi bekushona abantu ama hostel ngasekhaya so sivuke ekseni sijumpa abantu abashonile one day ngadecide ukuthi ngiyayitshontsha le AK47 why because nje mhlambe uza interpretela ngesizulu we want to be hero worshipped sifuna ukuba ama heroes sifuna ukuba amaqhawe amanza ukuba valid exactly so ngadecide one day ukuthi ngitshontshe one yale bhamba angeke ngihambe ngiyoza ukuthi kahle kahle khamba kanjani mangifika ngithatha umshini wami the AK47 ngayibeka phezulu kwetafula edeskini lami esikolweni usafunda isikole no 15 ngiyayifikela nje futhi lapha e high school first time abantwana besikolo babona
this Russian mean machine bebe excited manje ke khona boqala kabodilala qale bona ke qala yibo akabakushera to the grave hayi khona uSamson bekabona ukuthi izenzeka ziyasha zikhala ngempela kanti izojika lento because ngithema ngisuka lapha ngathi no man lento ayikwazi ukungaba i-display why ke ngithathe labangani bami singaye siyocommit a crime against humanity then sikwazi ukwenza imali ngifuna ukwenza imali whether straight or otherwise mara into ebalekile ukwenza imali kulanqale khona the first crime sathi we commit ukuboshwa kwethu mangiboshwa sekumele kufonela abazali so sesinenkinga no nearby suburb bekwi bengasalbathini so kunendawo la ma warehouse wholesalers and stuff so no sifuna ukuyobamba lapha masibamba obviously siyontshontsha sithola imali ake before lishona bahlale nathi basibamba ke salala sibaliwe that day so ukuboshwa kwami sebafonela ekhaya bafuna ukuthola abazali ukuthi okay abazali benawo bantu because kumele kuboshwe wena njengomzali wami angithi underage yes so I ke time elapsed umama makafika ngicabanga ubabami ukuthi i-community bathi nabazali mangabe befike i-problem ilento esizenzayo because angithi wena mawenza lezi zinto awu understand futhi ukuthi i-embarrassment obeka kuya abazali ne-risk khumbula ukuthi umphakathi ukoloke izimali ukuthi bathengele ibhamu ukuzoprotect i-community mina ngitshontsha le ibhamu ngiyahamba ngiyoganga so ubaba wami seka exposed umama exposed so nami bengazi ukuthi ngifike ngithini blaqale khona ke lento then ithe mayisuka ngathi mina I went knee deep into criminal activities ngame amagama ngangena deep manje sengiyayibona lento angisengiqalile once uqala wayitaste that is why I'm saying even nalonga kabhemi ongakangeni abangasazi because wangena wayitaste ubona kahle ukuthi this is good life kulanqale khona ukuthi no man iphi indlela ngiyazibona imoto zemali sesiqala ukuduna imoto zemali and leyanto angithandi kakhulu kuya kakhulu ngayo because abantwana abancane bayakopa sizizanele so nayi problem noma ngabe ngiseyikolweni angibi graphic ngestory sami ngiyachaza ngibuye nganeno ngoba mawulokuya you get carried away the next thing uba khona one no man kanti bekuyini inkingi nami ngithatha umshini wami uSkeem uyenzile imali kodwa abalaleli ke ngithema ngabe ngibabuza ku Facebook ukuthi yini abafuna ngikubabuzele yona kuwena bathe kukhona la ukuchaze khona le incident eyodwa la naniyobamba khona imali imoto yemali bathi ungadluli uzufike bayazi ukuthi usushintshile usukhuluma ngoKristu kodwa bafuna awuphinde ubachazele ngoba engathi usixoxa kamnandi lesiya story no yazi le story wena ubuwenzani egroupini kulamajitha enishana nawo le moto yemali umsebenzi wakho bekuyini no that is why media in South Africa has labeled me as a kingpin and a mastermind in serious robbery so ngangidlala number 1 so ngame amagama we organize so yilento esibuye singayinaka uNkulunkulu kuphi talent okuphi gift so ngikwazi ukuorganize whether ama event whether yini nakhona nasegangeni ngangu number 1 so I was able to say okay shoda yini shoda imoto la shoda yini so mawile besibiza ukuscout project management exactly wena ohlela zonke izinto manje awuyenzi lento ungenaso isibindi so manje okunye futhi kumele uunderstand ngalo 15 loyo ngangi youth leader ngangi choir master and ngangingwenya egijima kakhulu entweni zesonto abantu abaningi abayiunderstand lento ukuthi abantu abacommit crime akusiwonke kuphela umuntu oyisgcwelecwele or umuntu ongakhonzi nabo labazalwane lokho sikhona senkonzweni uyakhona ukwenza izinto ubuweekend ngibonile ukuthi wawusashaya ama open air ngaleso sikhathi ngangijima kakhulu niyakhonza usevangelini kodwa ngala ugijima nezimoto uphethe umshini omkhulu bengilalo general obugumbi bawathi uNkulunkulu nomuntu omusha besibamela khona la ukhosini so mangisuka ngavela ngathi no man kuzomela sibe ne team so i team yami well fortunate or unfortunate eSouth Africa yabizwa ngokuthi A team so i A team yilabo kwaziwayo ukuthi mabayile vele definitely babuya nayiphila and mabangathiwa kune crime ebe clean azange wafa umuntu azange walimala umuntu kwadutshule kuthiwa kunothemba lukhele phakathi lana the way enza ngakhona siyazi ukuthi lo wenza sure indlela enaniplana ngayo nayenza sure ukuthi akufi umuntu akulimali umuntu kodwa nibuya nale mali enifunayo that's why even today angiphinde ngibacacisele emakhaya asipromote asikhulumi kahle mhlambe ngezinto ezimbi kumbe ubugebengu kodwa sifuna ukumqonda ukuthi usukapi uThemba ngaphambi ukuthi sifike la eseshintshileke manje esesiza abanye abantu nahamba ke Themba usuplanile niyahamba ngifuna uphendule lembuzo ngoba mhlambe bawu6 labantu abangibuze into eyodwa bathi bacela ukuthi ubachaze angazi noma indlela oxoxa ngayo yini eyenza bafuna ukuthi uphinde ubachazele yona okay asibaphe yona quickly
So mawuyo commit le crime ibizwa I think a constitution as bayibiza i-organized crime. I-organized crime i-crime involve abantu abaye more than 2. So if siba 15 sihamba siyovala indlela, so awukicabange lento le upresident udlula kule ndlela, upremier udlula kule ndlela, uMMC abafundisi, ubishop badlula kule ndlela, sifike sivale freeway yase South Africa ebhizi bathu N1 siwu15 ama lane i6. So uyabona ukuthi ngamanye amagama land is equal to terrorism, ukwazi ukuthi uyivala, so sibe dangerous ngaleyo ndlela. So that is why I'm saying abantu ababona abantu abaduna imoto babhoma imoto na lawo bantu laba they're very courageous, mara ziningi into eyingenelelayo, there are many moving parts. One kunomuntu nje kuthiwa inyanga into eyenza ilethi isipiliyoni ilethi spirit, uba ne courage, singaka uba nofuqufuqu nogqozi ukuthi lento ngiyoyenza ngiyobuya nayo iphila le mali. So you can imagine ukuthi khona lapho khona abanye ababhemayo ama drugs, khona abanye abaphuza utshwala, makaya lapha akafuni ukuthi abe sober so that angazoyibona lento nonembeza akakhulumi akaphili, because into esifunayo ukwenza sure ukuthi le mali sibuya nayo. So you must understand ukuthi ngelinye ilanga ungaya ungabuyi. So that day ke kwakuyilanga nje kuyishisela saplana leyo one sathi okay asike sigijimise mhlawumbe bakhuluma ngayo le ka David Mashabela. So masiphuma kunje ngithi isizulu sami sibuye siphelelwa ama data bazongixolela le makhaya. Usaza kahle kwamanje sikuzona. So well masiphuma that day usually mangithi le organized crime kuba imoto mhlawumbe eziwu4 zethu, kuba imoto ezi2 ze-G4S okanye uFG. So le moto eyi1 AFG yo le party mali then sibizi one man to beat. Remember kunabantu abawu2 phakathi, whether kunabantu abawu3 ucrewman. Mangithi organized crime iya add foot also iyofaka umuntu ngaphakathi esimbiza umuntu ofingerman okhipha umsebenzi, awuyi endaweni ungazi ukuthi kwenziwani kwenzakalani. Lento ibonayo izwaya kaThabo Bester beyinabantu aba involved ngaphakathi, bengeke yena azenzele azayenze lento iziphile ngale ndlela inganabantu babizwa ngomunwe fingerman. Okay. Bambiza ufingerman. So umuntu angithi umuntu ngoba uyakhomba uyokhiphayo umsebenzi. So umuntu ofile asebenze ngaphakathi. Umuntu okumele asebenze ngaphakathi akunikeze wonke ama note aphelele. So before ngiya mina one mele ungitshele, ungangitshela ukuthi kunemali, kunamalini sifuna ukwazi. Number 2, iyovulwa ubani le moto. So noma ngabe siwu16 we need to understand ivuleka kanjani, ivulwa ubani. So usually kunento abayibiza fleet number, kunama bin number, yilento enikwazi ukuyitracker ngayo njenge number plate yemoto. So makuno ABB leyo nto le masivele silandela ngasemuva sengiyabona ukuthi okay iyona impela le yethu. So le ayikude le ulo F no G emncane, so yimi ngihamba phambili. Now the biggest thing eyenza abantu ukuthi ba connect kakhulu nami yile heroic moment ukuthi wena njalo uphula ama moves wama movie star, because you are the first one ukuthi ufike on the scene. So umuntu oqathatha unyathele esinini kuyoba uThembe, noma ngathiwa namhlanje sayabhandina or sayikhansela kumele kusho mina. So ngaleyo ndlela enye into ngangimncane ngangu last born futhi weSkeem. Ungakanani ngalezi ikhaya? I was 24. Unaboba 24. I was 24. No wathi makufika nje 25 ngabe sengihlekile yonke lento le. At the age 27 bese ngiqedile. I owned a fleet of cars, I owned houses in the prime suburbs, but bese ngiqedile ngavele ngamisa ngagoqa ama glove ngahenga ama boots ngathi angisayingena indaba yecrime. No ukuya kwami into ekumele siunderstand sabantu ukuthi azange ngangena ngathi ngiyangena njengabo labo ababhizi batshontsha imali zama COVID-19 ngathi ngifuna ukuthi njengokhezo oluncane ngibuye enrich myself, ngivule ibusiness ngiqhubeke ngikwazi ukusiza abantu. So whether imali usiza abantu wena ungcwaba abantu abashonile nani, abantu abaningi bavula ama foundation, but imali yakho nothi ebheka akusi imali eze straight. So that is why mangathi uyabuka into yakho ayilast, kuba khona indlela uNkulunkulu azowenza ngayo expose okanye ilife ikhambule kuchange yonke into, kulahleke na ukushabalala uzuyibuze na ukuthi lento yini ngathi into yomuntu othwele kwenzakaleni. So into enzeke ngempilo yami ngoba yonke lento engikhulumayo imali siyichontshile and imali ishayiwe. So imedia yaze yabhala ukuthi the most money eyatshontshwa emgwaqweni South Africa yatshontshwa uThemba Lukhele. Well, it's a story for another day, but okusele konke lokho kwashabalala kwaphela and ilife yangihambula kwamele ngiyoqala phansi. Wayintshontsha le mali yabakhona wawuphila kanjani maniqeda ukushaya lezi imoto nibe nemali nana abantu abakhangisayo abakhombisa wonke umuntu ukuthi nemali naniphila impilo ephezulu, mhlambe niyaswenka, mhlambe nithenga imoto, nanenze njani? Ngizothi nje mhlambe impilo kaDaki abaningi mhlambe kuzoba inkulumo mpikiswano. Mangithi impilo kaDaki even ama comrades manje in the now social media say worse, because mawutshontsha imali awuyitshontsha ifana nesibana usibeka ngaphansi kwetafula usibeka la sikhanya. So whatever uyenzayo was enricher, uthanda ukuthi mawubone ube valid, ube nama usmani bese uba nepower. Mawuba nepower uthola ini
amantombazana amaningi mawuba nepower uba nevoice uwe okwazi ukukhuluma ngeauthority abantu bakhona ukulalela ukuthi namhlanje direction iya kuphi nendawo. So mawuyofuna imali awuyifunela into eziningi ufuna ukuthi right angeke ngiphile impilo kahle elula futhi engcono bese ngishintsha nezinye impilo zabanye abantu. But mawungayibhekisisa even today uyayibuza ukuthi if batshontsha imali kuthiwa itshontsha imali yase regionini, the next thing baye Monaco bayobhooka iaccommodation ye 250,000 per night, le mali iyashiswa angazi uyangithola yini. So impilo esasiyiphila ayiflash kangangokuthi ngathi mase ngishintshile ngavula night club. So le mpilo yobumnyama or impilo yasebusuku abantu bele baya understand ukuthi kwesinye isikhathi kuba khona lobo bumnyama kuleyo mpilo because into zakhona zihambelana nobumnyama nje. Ngikhulumela ukuthi mawukhuluma into yamantombazana siyayazi ukuthi iba yini. Yiso leso story sika Samson and Delilah uyangithola. So kaningi endaweni eziningi la uthola khona abantu baphusha lento mele ibe ngamantombazana ngaphakathi and then bese bele iba nokubonwa ngaphakathi. So social media yenze kwabalula thina leso sikhathi bengakabi inkulu kakhulu social media because besiphuma singene kulama club ukuyobhadala ibill ka 30,000. So you can imagine sambile sithola 4 million uyabuya and le yamala uyibali mayisesekhona uvela ufaka isandla kanti ukhiphe izitaki namabhondlo but the day seyiphela sekumele ubuyele futhi again. Ngifuna ukuya la uthi khona uyishaye kwafika u25 26 uthema uba nomnyaka ewu27 usuqedile awusafuni ukuqhubeka nezinto zobugebengu. Sizoza lapho njengamanje imzuzu yamashumi 24 ngaphambi kwehora le12 uhambo noNkulunkulu sihleli noThemba umntaka Lukhele uSkeem GP 071-613-667 sungasithumelela ke voice note mawukuthi khona ufuna ukusho 071-613-667 siyabuya emva kwalapho. Nothisha besifundo zamini u-Asbop unethulela isigqoko futhi simele ukuzisiza yonke indlela yini ingakho simlethela i-Asbop Step 12 sisekela umnyango wezemfundo isisekelo umhlahlandlela we-Asbop Step 12 ukuzilungiselela ukuhlola umahhala futhi utholakala ngezilimi ezingawumthetho ezishunane. Ngena ku-asbopstep12.co.za ukuze udawunlode i-Asbop umshwalensi wempilo nomhlinzeki wezinkonzo zezimali semthethweni. Wina eyakho ingxenye ku-1 million bucks no-cash kuleli phasika okay bese yona ukuthenga o-1 kg abanjobonjobo be-Danone Ultramel Custard thola ababili ku-50 rand o-1.8 litre abanjobonjobo be-Daily Made Country Fresh Ice Cream ku-54.99 no-2 kg we-Tastic Long Grain Parboiled White Rice ku-37.99 kuphela. Imididelizo itholakala mhlaka 20 kuMashi kuze kube 7 April kodwa ayitholakali kwa-OK Express. Okay. Ma, konto usho ngani ukuthi uyamona? Yebo ma, uma sengiqedile ibreakfast lami. Hayibo. Ngicela ungakhohlwa ukungitholela i-prosiding yakho. Kunjalo ma. Vele usungitshela ikhathi wanilalela. Okay. Ngicela ungakhohlwa. Uyabona imessage kuya kubani? I-prosiding yakho. I-prosiding. Sisimaze uGeneral uNational Commissioner nangu yase uthi ngimame General Sibiya. Mngana. Uthi angimame. Kodwa Sotobe. Uyabeka ngitshela ukuthi siyaqhubeka nohlelo lethu. Uyabona ke ngilande oSkeem GP namhlanje silalelwe yikhulu. Siyabingelela weSotobe siyezwa ukuthi General National Commissioner basilalele namhlanje balalele bayezwa ukuthi sikhuluma ngani. Siyabingelela kuGeneral uSibiya. weSkeem GP. We know uthiki mina ngimangazwa ilento yokuthi umncane kangaka usubizwa ngeKingpin usubizwa ngemastermind wena osubantshazo kakhulu makukhulunywa ngezinto zokushaya kwemali unabo 24-25. So icebo lakho lalithini lalithi uzoyenza kancane lento musu uyayeka mawusuthole imali njengoba uthi kumina mawuno 27 busuyekile imiphi leminyaka esikhuluma ngayo? No yena lo 25 bekuyi cut off ngoba mawenza lezi zinto esikhathini esiningi awuna plan ele future into nayo ukuthi okay ngifuna ukwenza kwamanje angithi awazi ukuthi impilo yokudirector kuphi kumele uunderstand futhi kokunye ukuthi abantu balalele kanje kuba ngathi insomansomane lento okanye ngathi imnandi but saluza abantu abaningi in the process bayasala abantu. Uyayishaya isimoto yemali ubambeke ugaxele ngaphakathi ushone khona ngaphakathi benenhlanhla kwenzakalanga kwesinye isikhathi kuba i-shootout noma ngabe senisukile niyithathile kuyadutshulwana lapha bashona abantu ngelinye ilanga ke kuphuma oyi1 sisanele avele abe jealous phakathi kwenu ahamba yosebenza namaphoyisa. Now nayi into engifuna uxwayisa abantu ngayo
you don't understand ukuthi ngendlela lento yenzeka ngayo mabathi there's no honor and loyalty among thieves lana akukho ukuthobelana ngoba omunye nomunye akukho ukuthemba omunye nomunye ufuna ukuthatha phume ahambe so oyi1 nokujika niloko ni 13 avela ahamba athi uyosebenza nabo baba uSotobe and mabefika bona bathumela i-task force mayifika uzobatha abantu ePitori abayi14 badutshuliwe so uyayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ngoba labantu ngicabanga ukuthi bebavumelane kuumfela ndawonye ukuthi siyahamba the aim ukuthi sihambe thina we are the enemy of the state mara bona within so iyakutshela lento bangithi indlela yobumnyama and indlela yobumnyama imnyama nayo self so abantu bakhona kaningi baba abantu aba right but makuyisikhathi noma ngabe singaba u3 mawuthola imillion ngithola imillion uthola imillion mina yami ngiyoyidla ngendlela yami asithi ngiyayiqeda kuqala and then eyakho uyayi-investor the time kubona manje so undlondlobala ukhula uyaqala umona seyiyavukelana imibuso sekuyimo oqala ngiyahamba ngenzani uyatshela amaphoyisa ukuthi yazi kahle hle kwenzakalani ukuphi nakuphi mangiye court sizanele bekungekho right ngangihamba ngemoto eziwu15 ike yalendi helicopter ifuna lo Themba Lukhele national commissioner former then wahamba eBinoni magistrate court mina mangi-attenda ngingene eboxini bengena abo general bodwa kuthiwa lo muntu simfuna phansi indlela obugadwe ngayo indlela ebengifuneka ngayo nami ngabona straight ngaze ngasho ngathi nokufa sekungcono because angithi mawuyenza lento kumnandi mara ke wait until yazi mawuphezulu le wena abantu bayakwazi ukuthi ubani usizanele wait until you are down wena uzobaza abantu babo bani ngaleso sikhathi bekungathi mhlambe ngimoshile okwenzakalani ngoba abantu baqala ke ukuthi baye in different directions bangibalekela nga1 by 1 ngasala nje nomngane wami oyi-best friend uAJ and impilo bengiyiphila mangithi amaclubini ngathi uyabonakala udate intombi eziphambili uhlala uzuphethe ngabelungu khona nedlapha but mase kuyisikhathi uyayibuza ukuthi kahle kahle konakalephi kwenzakaleni and yenzeka so fast into yakhona kube ngathi uyaphupha masosele wedwa so abantu abahleli namhlanje benza 25 years bangilalele abanye basencoma abanye baseboxback basezonderwater baya-understand into engiyikhulumayo ukuthi into ye-crime mabathi crime does not pay ungakwenza kwesikhashana but makuyisikhathi indlela ngabhadala ngomzimba ngabhadala ngayo leyo mali straight mangithi ngomzimba nga-incarcerate for isikhathi eside ngihlele ejele and mangihleli now sengiyayibuza ngamampela ukuthi okay but was it worth it and mangithi ngiyabuya ama-opportunities maningi ugovernment wethu usenzele indlela zabalula even if kunzima okwamanje bazokutshela ukuthi Skeem ukhuluma into engekho wena mhlambe le motivation because it's only gating noKenny nawe probably nabo Colin isiphi esinye isiboshwe esindlondlobelo saziyo it's because abantu they don't put faith in themselves and also ababelieve kuNkulunkulu ngifuna ukuthola ke la waqeda waphuma ebugebengwini waqala waba usomabhizinisi wa investor kwizinto ze telecommunication waba nama container ngalezi ayikhathi zama container waba ne club edumile eyayibizwa ngeSkeem GP angithi khona lapha yana ekuruleni emva kwesikhathi usuwayeka uyaboshwa kwenzeka kanjani lokho yazi it's so exciting mangenza ishow yemoja la because into ozenza kudala ngihlala ngithi ingalo yomthetho yinto ngayifihla la izo round izokubamba so le anto ayilokilenga there was a cloud ebeyihover over my shoulders so ukuthi indlela yangena or elavula ukuthi ivula ingubo lingene akusina ilento engangibhizi ngazo ngizenza but bebelokubahlela bomthetho bathi sizomlandela ngepattern bangena through iSARS uthi usalelela iSARS bangena ngeintelligence leso sikhathi kwakusese even before iHawks I think kwakuyiscorpion waqala ke manje abantu bayeza so uhlala nabantu kanti khona umuntu abam-assignile straight mawuhambile uyi-best friend yakho uthatha even ikhadi lasebank mangingena mina ngiyothenga egarage yena ushuta ikhadi lami mangihamba uthatha i-leave uloku uyazisave then bafuna ukwenzani le lifestyle audit so mina ngangiloko ngirelaxile kanti iya-build up lento ngaphansi ithe mayibhoma lento i-eruptor ngarealize manje ukuthi yes sis bengicabanga ukuthi ngicovered ngoba ngazivala zonke lezi zinto khumbula ukuthi i-city press mayibhala ngoThemba Lukhele bathatha ikhanda lami balibeke phakathi nendawo bafaka ama-arrow ngaphakathi bathi in the mind of a criminal page 2 and 3 bekuyi-prime ku-city press if you understand abantu abake baphuma kuma-tabloids leso sikhathi leso I mean the most hopeless of place bangifake ekhoneni kweyindawo bathi high risk labafaka khona igcwele ezi-serious abantu abamoshwa kwangempela so mangihlela kusena ndlela yokuphuma ka-left akiye ka-right akiye amaloya kuphela khona ungena lapho then baqala bangisebenza kahle bashiftisa wonke umuntu oseduzane baqala bawaphenya amacala kabusha-ke ngangina 15 emacala baqalela phansi nga-1 by 1 uzowa-attenda and manje benzani
bahlakaniphile abantu bomthetho ke ingalo yomthetho yinde amaphoyisa if bewangabophi ngaba amajele wagcolanga baqala basebenza imali angithi mawuye ecourt uyabhadala mangibhadala 30,000 per appearance bayazi ukuthi noma ngabe une 5 million leyo mali yophela waqala sengiyathengisa imoto indawo yahamba nayo ngokwa ezinye ngazi compromise izinto iPorsche lezi zinto obunazo lezi imoto obunazo kanye nale ndawo yobumnandi iqiniso yini ukuthi vele wobukade uzithole ngemali yobugebengu no it's a bit of both Sizanele because mangiqeda mina ukwenza lento zeimali uyahamba uyo investor remember i-telecommunications I had about 32 containers Cell C and Vodacom bobhara taxi rank eForce yonke indawo so mangihleli kuyi Sunday bengithi mangihleli kanje i-speed point besikhala bengenza over 250,000 rands on a Sunday one because labantu angithi bayaswipe ngo Thursday ngeFriday ngeSaturday bayidakela omunye uswipe 15,000 omunye uswipe 10,000 so imali bengikwazi ukuyenza clean ngamanye amagama bowukwazi ukugeza imali so this is not me saying you are confessing but this is just me empowering abanye abantu ukuthi mawusaya futhi ngoba le ndlela definitely ungayenza wena but khona abahlele babukile and kunabantu abasayiniwe abasebenza ngayo nje lento le organized crime so yonke lento ngayenza but ukuthenga imoto nezinye zezinto ngiyithole through izinto engangisengizakhele zona ukuthi kumele zingenzele imali okay all right ejele impilo yakho ke yasejele wena ufike wenzani ejele mangifike ejele ngaba uchairperson we biggest organization bebayibiza making a difference generation so bekuyimi nama colleagues wami so bafike bathi mfo you know ngesikhathi kaMandela wachuzwa ithimba lakhe babaya underground bathi wena sikhetha as a symbol ukuthi kumele usilide izimpe engangizilwa ejele le ndaba ukuthi kuhlalwe kugwazwane bese kuyalalwa so ngangikwazi ukuhlanganisa lo 26 to 27 lo big 5 lo ref 4 then baqala ukungilalela ke manje then ngathi no man ngizela for a purpose ngathi noma ngabe bengithanda ngingathanda ejele bengiyodlula so indlela yami beyibekiwe you know thina zunu ukuthi wanqaba umusa ubona ngiphila nje ngoba uThixo akavumanga impilo yami kula ngicale khona ukubona ukuthi uNkulunkulu uyamgcina umuntu omsha he pick me up wachinja impilo yami ngaqala ke nga-engage nabo head of prison from lapho ke kunama rank CO3 CO2 CO1 ASD SCO head of prison until to the national commissioner no minister akekho beyangangazi no1 ngoba mangifike ngalihlukumeza ijele mara ngendlela positive ngathi mina ngizela ngizohlala ngizela ngintsango angiphuze angibhemi futhi so bangimove bangibeka kwenye section bebathi paradise so leya section only kuhlala ama gays kuhlala osopolitiki kuhlala amaphoyisa nama prison warder nama high profile bathi mina ngisi high risk mara ngi high profile so ngaqala ke nga activate la kule foundation ngacela abangani bami ke bangaphandle ngathi bafowethu abantu bathanda ama celebrities but bafuna also sikwazi ukuthi silethe the spiritual element the bible says a man cannot live of bread alone ngeke uphile ngesinkwa sodwa sifuna lo moya kaNkulunkulu then ngakhuluma no bishop wami because I subscribe under the leadership ka Bishop Benjamin Dube ngathi bishop indlela yami uyayazi in fact umuntu oqala ngamtshela mangejele what is Skeem if something has your name on it own up to it then go uNkulunkulu angeke ukhululeke you need to go in order for you to be able to come out ungena kwami ngena uhlale isigwebo sakho usiqede ngayilinda ngayemela into yami ngathi no ngimoshile ithi ngiyeke manje kunabantu abahleli ngithi mina mawenze crime mele uprepare ukuthi you must do the time so ukungena kwami kanjalo ngaphambi kokuthi ngithatha abalaleli incwadi ufike wayibhala ejele khona leyo qala eyayithi through it all uthini lapha through it all bengikhuluma ngithi mina bengibhala iBhayibheli uyabona mawufunda ngokuya kwa John 8:36 iBhayibheli lithi whoever the son sets free shall be free indeed so abakhululiwe bakhululiwe impela ungikhulula ngaleyo ndlela because I had to go in ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe sober so ifrequency yami iradio le ihamba ngefrequency masingihambanga kahle istation yeshishisa iradio seneyambeli ukishishisa mara ngithe mangifika aligner khaqa ngabe sengiyayithola spiritual ukuthi ngubane kuKristu so ngama ngaba vertical above the ground ngaqala ke manje ukukhuleka eselini lami ngangihlale ngibuka icarpet yangibiza ithemba ukukhuleka isikhathi sokukhuleka manje mangibheka iwash belithi isikhathi sokukhuleka mangibheka iwindow lithi ithemba phupha ngaqala ukubhala ke manje so from chapter 1 until chapter 7 ngibhale prophetically so ngamanye amagama bekuyisprofeto sempilo yami so ngiqale ngakukhuluma ngemililo beyivutha empilweni yami kusukela mangiqala into ze crime ngabe sesengiyayibeka because mawufuna ukukhululeka kumele uqale ube out there ukhulume nabantu ubatshele iqiniso
into engikhuluma ngayo abantu into abangayiprove but into engingayenza ngingaprotect amagama abantu abangifaka ejele amaphoyisa ngibophile ngabanikeza nje ama characters wabo. So then from lapho kwaba ukuthi even chapter 6 ngibhale ngejele straight manje yonke lento enibona homophobia into abantu abangayithathi ngene deep kakhulu ngabhala ngayo even corruption azange focus on the negative. Incwadi yami incwadi yokuphila, so abafethu mabayithatha ngaze ngathi plan yami ukuthi mangiphuma amajele South Africa ay243 ngifuna ukuthi le ncwadi ayidistribute ku wonke amajele eGauteng ay23 sengihambe wonke lawo majele ngoba ngi-intentional. So mangimile ngathi no uyabona le ndoda uJoseph yangena emgodini abafowabo icebo loNkulunkulu belikhona because bamthengisa kanti makazongena uzothola eBarkline ejail kaFaro wamtshela ukuthi go tell Faro ukuthi ngiyabuya I'll be a prime minister ukuthi abo right hand man bekumele abe clean. Into engiyenze ngisejele ngathumela incwadi yami ngaphandle ngathi ngicela uyotshela uDeputy Minister uThaba Magwetla ngiyabuya akafunde le ncwadi ngicela ukupartnerisha naye and bangibuye ejele the first week bangibiza ngangisiboshwa sokuqala ukukhuluma along the minister. Last week Saturday beku Premier uPanyaza Yusuf no Deputy Minister of Correctional Services wacela inamba yami wathi mfo uyaphila ngicela ukusebenza nawo. So ayenzeki lento mele abantu bakuthembe ngokuncane bakuthembe ngokukhulu. Yini ekushintshile yini le wama ufika ejele eyenza kubuye uSkeem ubone ukuthi nansi ivision yami okwakuyiyona vele kwaseqaleni kahle kahle mina nangu le enguyena kwenzekani? I was destined to be great. You know amakhosi okanye abantu abaphiwe nabafundisi bayazalwa and lento ngayidalelwa lento ngayizalelwa mara bekunenkinga because kula kunesiphithiphithi sibiza distraction. So ngangilo ngibhizi ngilo ngiba distracted mara ejele kwabese seyiyavuka lento and iyaphila ibasontsha ngathi yenzeke namhlanje. Kodwa ke i1 into engicela ukuthi ngiphakamisa la eyangishintsha kwafika intombazana yami umntanami azongibona ejele uPrincess makefika wahlala phezukwami sisizanele makehlala phezukwami uyazi ukuthi iprison bayibiza ngokuthi cashless system aphathwa imali sengikhuluma nesiboshwa khona esihlele encome singimamele manje then le nto ibhlungu because mawuhamba uye ejele sisizanele kunento eyi1 abantu abangayiunderstand nabo siboshwa. You are not only hurting yourself awuze hate wena kuphela uhate abantu abangaphandle. Wena ngithi uhlelo usejele mara sekumele kuze abantu bazokulethela amarama kumele kuze abantu bagibela imoto abantu abahlala kude ngenxa into zenzile. So umntana makafika wahlala phezukwami wakhipha imali ebekayifihlile abampheyo na umama wakhe ukuthi aphathe esikolweni wafika wayifaka la wathi baba ngizwile bathi uyahlupheka la ejele thatha na imali. So kula iqala khona umfana wami wafika futhi the following day ngoba kuyiSunday makefika naye uthi baba namhlanje ngicela ukuyolala nawe bamtshela ukuthi mina ngisemsebenzini ngoba sifaka uniform e1 ngathi kuse crash. So nayo into embi abantu abangayazi ngalento ejele and lento is humiliating amagama iyakuhlisa isithunzi ikhiphe ubuntu ugcine usale nje umuntu nje dengwane. Mangiyongena umfana wami ngoba uthiyolala nami ngavuma ngathi shap kanti uzongena ngimazi ufohlozeke kanjani lo muntu ngimzwe sekamemeza ngaphakathi ejele ngezwe abantu vimbani umntwana ambeka phakathi kwejele athi ufike ubona ubabakhe yakulimaza lento. No kwaba isikhathi sokuthi nomele kushintshe ngoba it's either ula lento mele iconsume uyozufe ufele kulezi zinto kanti ngiyazi ukuthi ngihlakaniphile le ngifuna umuntu angikhohlisa ngitshele nginalesa siphiwo and ngihlalile namadoda athelile and enye into bathi mele show me your friends I'll show you your future. Ngaqala nga-aligna no Dr. Mlapo then mangiqede ejele ngathi no thi ngenza i-revolution ngathi ngizobiza the humanitarian lawyer advocate George Bezos bathi uyahlanya wena sikubona ubhala incwadi boshaya ama-high sothukile ejele usaba ukuthi bazokurape that's why wenza lezi zinto ngathi agents lento ngifuna ukukutshela ukuthi icebo likaSathane ukuthi vele mele sihlupheke singabi right and mina ke lento ngiyayenza and I'm very intentional. uGeorge Bezos wafika makefika ngangu-MC on that day wangena ejele wabizwa yimi straight wangena ngathi mina liyalandela iviki ngifuna ukwenza i-gospel show engakazi yenzeke South Africa yonke. Ngabiza uKeke Phofolo wafika ngabiza iRedeemed ngabiza uBishop Benjamin Dube. It was a big gospel concert. I was an MC also on that day. Baqala kwashintsha izinto kwathiwa no manje lana kahle uJesu ngelanga uyofika phakathi nendawo ngoba sinenkani singamboni ngathi akushintsheni izinto kushintshe isimo. Uyazi isikhathi sethu siyaphoxa ngoba isisithupha kuphela imzuzu ngaphambi kwehora le12. Mawuphuma ejele abantu ngaphandle sengikhulumela nomunye ke okaphume nje ejele abuyele ekhaya ujabule uya ekhaya wamukeleka kanjani ngaphandle? Ngoba umuntu wabantu kunento ababiza recommendation ejele so kumele kube namaleta agunyaza ukuthi usizanele ungumuntu wabantu yaphila. Amakhansela abafundisi
bebangibhalele nje lamaleta amaningi ama recommendation ukuthi lo muntu uyadingeka njengomuntu odingeka emphakathini, but also bengilong is prepare sorry ngendlela yokuthi senginento ekhona ngaye parole board before ngizophuma. Mangifika parole board bayakubuza ukuthi sisizanele Mbokazi wenzeni ngesikhathi sakho uhleli la ejele. Ngavele ngakhipha umqulu wephepha elingaka ngaqhubha nganikeza uchairperson we parole board, wayivula kayi2 way3 wathi ubhale incwadi 86,000 words, wathi this is who you were meant to be, wathi lo muntu simnika idate same time, wathi chief phuma ngaphandle. Ngathi mangiqedile ngifuna ukuya ku magistrate wangisentence yashock umhlaba ngoba bayibuza ukuthi uyomenzana umagistrate. Ngathi ngifuna ukuyokhipha isandla ngiqhawule le ndoda uID Cox wayishintsha impilo yami ngokuthi angithatha nginikele yami iminyaka. Wena bocabanga ukuthi icebo vele kaSathane ukuthi angife, kanti uNkulunkulu wenza into entsha. Ngashuta na isithombe yahlala ku front page ku Sowetan. Lo muntu wathi ndoda uyaphila, ngisho noma ngokusentence ukuthi there's something about this young man. And manje sengihamba komhlaba wonke into engiyenzayo even on TV manje nalento ye-podcast ukuthi okwangempela sometimes siyaya sibe nama ulterior motives, shuthi ngamagama wenza izinto leze ngathi ipheqeleze ezifihlekile, but uNkulunkulu uyaziveza ekhanyeni. Engikwenzayo manje I'm very intentional. I just want to see people change. Ngifuna ukukhuluma nge-podcast yakho, ngikhulume futhi nohlelo olwenzayo manje ku TV, kodwa asithole abalaleli ukuthi bathini bona. Kuba kanjani ubanzima nunqaba noma sekwangena nje utanqabe ngoba kunomunye ubaba wayesena 10 years ekile ubugebengu benamabhizinisi nje Soweto edumile. Ngeke ngibasho abalade sona nabo kakhulu abasekhona. Naye wathathwa eseyekile. Umsebenzi wakhe nobulula nje bekuvula isifo singa inkungachithi imali. Ngobana ngiyabalehle hlobo. Sawubona Mambokazi nomfoka lukhele lapho. Lezwakala uhambo lwakhe. Futhi ngiyathemba ukuthi abantu abaningi bazofunda ukuthi ubugebengu kwesikhathi abukhokheli ngempela. Yabo, angisemphinde sembongela ukuthi washeshe wayeka waphuma kulento yobugebengu. Yabo, lafundisa kakhulu uhambo lwanamhlanje. Angibonge ngiuRobert Mdladla eCinci. Ngiyabingelela mamzanele Mbongazi lesivakashi sethu sesilale namhlanje. Okwami nje engizokusho ngithi mkhulu omingakithi ngoba bhuti wagcina uphumile, awufelanga kulobo mnyama ngoba abaningi bafela kulobo mnyama. Siyabonga nje uNkulunkulu nabazali bakho ngoba babekukhulekela bengamile. uNkulunkulu benawe usiphevile kazi empangeni. Ninjalo mamzanele Mbongazi, ngiyasiza isicelo sami umsizo le lapha estudio khuluma indaba zama-heist. Ngicela ukubuza mina ukuthi ngizoba ngumfana nje osamncane onogada ofisa usizo lezi moto ezigada imali ukuthi mhlambe kuphi engacaphela noma ngiqwashe ngakho ukuze mhlambe singabi nenkinga mhlambe ekuhambeni kwesikhathi mayelana nama-heist la. Ngicela ukuthi ngicokosele lapho. Ngiyabonga. Sawubona sisizanele nabadidiyeli, ngibingelele nobhuti okhona lapha estudio. Ngithi mina ngiyabonga ubhuti ukuqhamuka kwakhe. Ubhuti uyi-living testimony ukuthi uNkulunkulu ukhona, akekho umuntu ongayisukela yena from evilness to righteousness. Ubhuti ubufakazi obuhambayo ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyaphila, izinto uyaziguqula zihambisane nentando yakhe. Ukhethani Biyele Showe, siyabonga kakhulu ubhuti ubufakazi bakhe, aphile, siyabonga. Yini mhlambe oke wahlangana naye usuphumile ejele? Bakhona yini abake bafika bathi hayi bomfowethu isaduma namanje? Umshini usakhona, woza siqhubeke la wagcina khona. The only thing eyenzakalayo mawuphuma ejele, ngikhuluma nabantu abasejele, umnyango ovulekayo wasejele. Ngaphandle bayayivala iminyango. So ngithini kuwe? Mabefika bazokofara iZ88 back offer iAK47. That's the only thing oyaziyo. So mawungaphuma ungena plan, definitely ngathatha i-single trip mangiphuma ejele, zangithatha i-return ticket. uShedrack uMishek neAbednego bathi mabasethangweni somlilo, lo mlilo kwathiwa inkosi yathi uphindeni kayi7. So mawungaphandle umlilo as long ubuye ejele kumele wazi ukuthi uphindwa kawu7. Bayasha abasejele bayangizwa ukuthi ngithini. Yo, nansi insizwe ikhalela ithi bakithi ngisebenza ka security. Yini ekufanele ngiyigade? Ukuthanda izinto, you know, lento ye self gratification nalento eziza kalula nento eyisheshayo iproblem. Indlela engangibathola ngayo ngangibaheha bengihamba ngeM3, mangifika ngulandela uphuma egate nonogada, mangifika ngizoma ngikunike nje 2000 ungangazi na uhlahla amehlo bese ngithi umntwana wakho ngiyamazi ufunda phi bamba.
then lokuthanda izinto kuleader to zona lezimo lezi ezimbi ezenzakalayo ebantwini. So kumele agade nje indaba yokuthanda izinto ngoba umuntu uyambona eza kuwe ukhona ukuyizwa into, so lalela futhi imizwa yakho ukuthi ithini ngaphakathi. Khona abantu aba honest, but anyone okhuluma into outside of lento yenzayo kumele wazi sekunento wrong la. Tshela mina uhlelo olwenzayo njengamanje ukhuluma nezigebengu kuMoja Love kambe libizwa ngani? Most wanted. Ukhuluma nezigebengu alukufaki yini enkingeni awusabi? 2 uhlelo lwakho ke wena eyakho i-podcast kambe ibizwa ngani yona? Against the wall. Yona unikeza abantu ithuba lokuthi bakhulume ngeimpilo zabo, yini inhloso yalo liyahlelo? Okay, ukuthi abantu bakhulume nje bavuleke, abantu bakhona ukubona ukuthi inkinga yalo muntu eyamfaka enkingeni yini. Makakhuluma ukuthi ngajona 38 million bese abatshela futhi ukuthi konje imbangela kwakuyini, then ama repercussions ilento bathi into ezibuyayo after so itshontshele yamali. Ngicela bangene manje ngo12 iyaqala episode yanamhlanje kaSibusiso, nayo umunye waboshwa wabhantinta wadonsa iminyaka ejele. Kunabantu abadonsa udili kajele, abanye bathi bayenzile, abanye bathi abayenzanga, but mina ngoba ngeke ngangena ngaphakathi mangibuya kuwe ngikhona ukukutshela, ngiyakuzwa makhuluma into eqondile iqiniso ukuthi lo ukhuluma iqiniso. So sifuna uku-amplify message sibatshele bakhona ukuzwa. Then most wanted abantu abaningi bathi Themba awusabi yini, ngithi uNkulunkulu unenjongo ngempilo yomuntu, so ipurpose kaNkulunkulu izoseveka ngami. So engikwenzayo angisebenza against utsotsi ocriminal, but ngicela ungitshele episode yala of last week ubaba urape 3 abantwana bakhe, umiyaka kanjani sisimbokazi, uvukelwa kanjani umntwana wakho na 8 akwenzeki. So kusho ngamagama abantu they must unlearn some certain things. So ngugender based violence ngene emajele ngene ezikolweni ngisebenza ngomuntu nje. Uma ngabe usuphumileke manje njengoba usula ngaphandle, isandla sikaNkulunkulu osibone empilweni yakho iliphi ivesi ebeke uthi mangabe ulizwa manje uthi ukuthi khona into evukayo kuwena la ubone khona uNkulunkulu ngempela uthini kubantu uma uphumela ngaphandle manje ukhuluma ngamandla kaNkulunkulu empilweni yakho? Ngithi uyayitshontsha impilo yomuntu uSathane, and yabona ku John 10:10 lithi lapha the devil is here to kill, to steal and destroy. Utshontsha impilo zabantwana bethu. Lento ibone yenzeka ku social media ubapha ama opportunities ukutshela ukuthi impilo elula futhi eyishortcut yipi. So ngamalanga emihla ngemihla imkhuleko wami nje ukuthi uNkulunkulu ngathi angipha nje le inhliziyo kaDavide, angiphe la wisdom kaSolomon eyokuseva, because ukuhlakanipha kudlula yonke lento ekhona. At times asizibona izinto ungena ugibeni ungene intweni, because the Bible says abantu bayaperisha because of the lack of knowledge. So at times ukukhuluma thina kanje kulabantu bafike bangayithathi ngathi mambu jambi motivation, ngikhuluma istory sami, I've been there done that. So mangithi kuwe don't go there, it's not worth it. Abantu mele ba understand ukuthi akusizi akunamvuzo. Namhlanje ama politicians are all over, we don't even know ukuthi ubani o leader ubani. It's because abantu sebathatha impilo zabo bazi hand over kwabanye abantu. Nami ngathatha impilo yami ngayinikela kuSathane, and wayenza justice, wayevela wayidabdabula uSathane wadlala ngami. But namhlanje ngithe kuwe angisabuyele emuva. When I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Skeem GP sikuthola kanjani abantu bathi wo lensizwa iyangikhuthaza mina nje ngizokumema ngoba nami ngisayihambela izikole manje, angikushiyi siyokhuluma nabantu abasha ezikoleni mangisuke ngihamba ne-future leaders. Ngitshela sikuthola kanjani abantu emakhaya uma befuna ukukulandela einkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani? Okay. Skeem GP lo SKEEMGP kusho ukuthi silapha ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram. Yonke indawo Skeem GP SKEEMGP ku Instagram, ku Twitter, ku Facebook, and then ku podcast the Against the Wall. Namhlanje ku Skeem ugcwele yonke indawo ngoba ngo12 yimi manje ngo9:30 ntambama ngicela nibukele iMost Wanted. Ngilanda indoda yangapha ngase yala KZN. It's a nice episode. Babukele namhlanje 9:30. Sizobukana na kanjani kanti futhi sizokwenza sure ukuthi siyangena kwi podcast yakho ku YouTube sikubukele, ngizowafaka nami ama details kwi page lami lapha yana ku Facebook. Skeem siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje uvule umqondo ngezinto eziningi ezinkulu. Ngiyazi ukuthi bazoqhubeka na ku Facebook ngoba kade ngiyi-live kuzanele Mbokazi babuze nemibuzo, ngiyazi ukuthi futhi uzobuye unginike ithuba sikwazi ukubaphendula ngoba kuningi abangakufundi. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.